thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule me ni som sang ni som ni panga ania India le Pakistan buaina chanchin thare lo ngai thaliangu tukin jinga tangin Pakistan chuan India in operation sindur tia Pakistan ramchunga muslim firfiak te tombu meshal le drone le jet fighter manga me ni sari jinglama ava phindarna boruak lum chole tangcho zel wangin Pakistan point operation bania an marsus ti kot ne mangin medium range ballistic missile ngatin anron chang le tin anron thungrul veta India in thile hliam le eng thil tenge a khoi chiata a khoi poi puan zar mu mal takin ala nei lovani operation banian an marsus ti chu muslim ho le khabu thiang hlim koran atanga lak chuwa anzol nei ro pui muhammadan ama le an pathian ala trantu te chu indona huna ala chuan aveng him tlat dona anom na chevel bangte chu thir banga hung tlat ti chiat rual lo a soina tong kam le in pum khan na le chak ji en tirna ni zia soina ti in Pakistan Information Minister Autala Tarar chuan National Pakistan TV aron soi Autala Tarar chuan hetianga operation banian an marsus kan kalpui chan chu Indian kanram chunga sipai mun poimo airbase lian pathum mesale drone mangin anron bei wangani chung anron bei te chu Karachi Lahore Rawalpindi te anni Pakistan Armed Force te chu kanram veng him turin anin peirenga hetianga India kan beina chu kan chanle satlia ania India airbase poimo te chu fate 1 missile fate 2 missile mangin anron ka pani Pakistan ramchung boruaka eng thona ma tho phal lovin an khar ngal vek bok medium range fate 1 missile manga India ron ka ani hian India power grid kap che in mun than khat chu athim vek ti ani ANI news chuan Pakistan missile 10 Dibar area Udhampur le Pathankot airfield anron kap atiani India chuan Pakistan sipai mun than khat Murkhan airbase Rawalpindi khopuya Pakistan army headquarter an kapa Rawalpindi khoi hi Pakistan khopui ber Islamabad atanga kilometer somvel chawalhani in Pakistan in ramdang sipai lal deu an mi khwal changa an tlo le lodon sonna mun pui berani Murid airbase chakwal khopuya omle Rafik airbase Thang district Punjab province chaklama omtepo an lo kap to ani India hian jet fighter mangin Pakistan sipai hun poimo te hi air to air surface missile mangin an bomani Indian Israel siam suicide drone chikhat harop drone manga Pakistan ababe na hi athaviau maya kumsang ni pakhat le sang ni somni khan Azerbaijan le Armenia ramten Nagorno Karabakh in chuwa anin do vakhan harop drone sial lo mang to a 3 December sang ni somni pali khan Israel chuan Syrian Air Defense System SA-22 Greyhound sang ni somparia te beinan man aloni to bok harop drone hi MBT Missile Division of Israel Aerospace Industry siam chu ania melma te air defense system te chu bitum chatin azong chuak theya UAV changkang self propelled fight ani automatic le manual boa thunun theini in a target a belo chuan himdam takin atira ka chuan hmuna akir le theya atha the theya motor le longa tanga ka chua mai theya ni Turkey chuan kumsang ni le panga khan harop drone Antonin drone asiam chuakin an soi India hian Pakistan le China laka inveng turin ral thuam tha dangte ramdanga tangin achalut nuala chung singa US siam Amir drone MQ-9B Sky Guardian le Sea Guard diap high altitude long endurance somthum le pakhat lai leibok Reuters news chuan Indian Ocean region veng him turin India chuan ral thuam tha amamo ani atiani CNN chuan India le Pakistan te hian anin kar boruak thalo boruak lum chho tak omme ka anin pu tonin Kashmir thunun andu ve ani atia India chuan Pakistan sipai chakna manga aron thung rulani chuan an lo chang let ve chat zeldon ti khovel hriata an puang to ani Pakistan hian India military mun puideu ramrin hayaom te chu medium range missile in anron kapa chung te chu brigade HQS KG top fuel supply depot Uri Farania Rajasthan state BrahMos missile Nagrota Udhampur airfield Pathankot te anni henga te hian khoi chiat le thi le hliam anom hriat ani ri lo Channel News Asia Singapore chuan hetianga Pakistan ten Indian military airbase an be na hi he thu bo selai hian India defense le foreign ministry chuan engma an la soifia lawatia nimina PM Narendra Modi chuan office a India security chungchanga National Security Advisor Defense Minister le
Armed Force Chief tenen clear hovin khun khan takin meeting an nei ani me ni saria tangani som chunga nuclear ral thuam nei ve Hindu laram India le Muslim laram Pakistan inkar boruak thalo tak banga Indo te naw nei chan tirna an nei meka India chuan Pakistan drone zathuma tanga zali don India ram chung be na chu poya khoi mai nan lo kap thla ti soin Pakistan lampoin India drone somsari pasari chuang kan kap thla anti ve bok Avoina Pakistan PM Shehbaz Sharif chuan Pakistan ram chunga civilian le military ho tulok nuclear arsenal thunun tu National Security Command Authority meeting a go pha chuk chuka he committee thunei na sang tak neya nuclear ral thuam man le man lo chungchanga thunei tu sang berte hian tunlai India nen an boruak in karlum chhomek Indopui tling chuak thu thei din hun te chu uluk takin an thlirang Pakistan le India te hian ha aya mit ti in anin thung rul zel ria Indopui tling an ti chuak don em ti chu khovelin a thlir mek ani ber Pakistan chuan India in kanram chung an ron be masa zoka hei hi changle turin article 51 of UN Charter angin digna kan nei ani atia India chuan me ni saria Pakistan ram chung drone missile jet fighter surgical strike le preemptive strike avanei thut khan Pakistan lovin India ram chunga helna le boina siam tu hel ho tombu kan phin darani atia April ni somni pahnia pahalgam huna Hindu mi somni paruk zet Laskari Taiba hel ho tenan ka hlum na chu Operation Sindor ti in phuba alani Operation Banyan an Marsus chuan India military thasui namhun India missile chatak BrahMos missile hun pui bisan kapa BrahMos supersonic missile hian kilometer zariat athui ka phain tuipui le khomua le van boru ka tangin jet fighter ka chu athani BrahMos aerospace le Indian Defense Research and Development Organization 10 Russian rocket jikhat NPO Masno Troyenia Entona ansiam ni in BrahMos mingaput chan chu Brahmaputra river le Mosva river Russia mingla kopa phuani India hian military hardware te hi Israel ramachangin US dollar tlule dingon ni point pakwa man zet alea chungjinga chuan radars surveillance combat drones missile te atel India le Pakistan te chu Indopui tlinga la lu chialo ma se missile le drone la leilama rocket le slai mangin anin ral sain anin thungru chhozel tana anin kara remna zunga ban pharamu mal anum lo chuan ral thuam intellectual tulanga an nuclear bomb te po an ron tho chu apui du mai thei hetianga ni thum chung leka anin kar boruak chhiat chungin mi somnga chuangin an thi pha ngei toin an soya Indona boruak kara thu dik tak hriat har sat wangin chu aya tamdai po an lo thi in hliam nual to mai the Marco Rubio US Secretary of State chuan nimina Pakistan Army Chief General Asim Munif chu telefona biain boruak ti punlun lo zonga che turin angena Rubio hian Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar le Pakistan Foreign Minister Deputy PM Nibok Isakdar Abebok US President Trump chuan Pakistan le India inkara anduani chuan remna zunga palai na tho a hre lo ti soin Indona an nei chu ti top thoi tura Putin thilza thlak takani ati saka US Vice President JD Vance la chuan engwaka angai saklo nge kan malak na thil ani love ati sangmai boxi heti lai hian Pakistan thlop tu China President Xi Jinping chu Moscow akalin Indopui phanala ya Russia ne tu ni na lomna telin President Putin nen anin hnim hnai hle victory parade anin dikdu nani India le Pakistan Indona chu ral thuam tukle cherthiam Israel China le US 10 anral thuam siamte en chin tirvel nan an mangvel mai mayang ti alawom hle China chuan US Indo thlona 5th generation fighter tluk phachi alo dewangai 4.5 generation fighter jet J-20C asiam ti chu Pakistan tan aman tirvel loya heti lai hian India chuan Pakistan F-16 jet Lockheed Martin ko siam le China siam JF-17 jet fighter pani chu surface to air missile mangin Pakistan ram chung Sargoda airbase atanga an lo thlok chuak chu an ka thlak sak ni nan soi Times of India chuan India hian Russia tangin air defense system S-400 Triumph le Harpy drone mangin Pakistan air defense system te hi alo ti chiat saka India chuan kumsang ni som pariat khan S-400 hi US dollar tluk le dingon nga point pali man lein aram khothlang mar le khochak lam boruak ven himdan ada ani
F-16 hi kumsang khazakwa somria chho khan US in Pakistan a leitir tana somsari panga vel nei turin le JF-17 Thunder chu za somnga le pasari vel nei tura an nga ya combat aircraft chu zali somthum vel nei ve turin an chu tani Pakistan chuan F-16 hi Indonan tak alamang chin lova kumsang ni som pakwa khan balakot be na nero an manga kumsomli panga vel chu dogfight anga jet fighter in be nan an lamang ngai bik lawa soyani hetiang news hi India media ti chuan an puangin an soina sa India Foreign Secretary Vikram Misri chuan Pakistan nena an inkar bo ruak thalo chu April ni somni pania pahalgam huna Hindu khwalzin mi somni paruklai mi fir fiak Pakistan thlop ten an tha wanga bulin chan chawani atiani India le Pakistan inkar bo ruak a thudik takshiat har safu maya media war ani ngala fake news atam hle artificial intelligence omnu phei chuan oyom fu oma siam chophi social media adar chakdu hle The Economic Times chuan India sarkarin X Twitter account sangria zet ati topa sarkar thu pek zom lo chu account ti top le anei tu man thei ti in thu chua siam atia X company lam chuan hetiang thil hi right to free speech do dal na le censorship chikhat ani thei sarkar thil ti chu lang tlang lo ti in ma se sarkar thu pek chu an zom don ti an soi ati ani Pakistan India andron ka na wangin district development officer Raj Kumar Thapa chu Rajouri Kashmir athia Foreign Secretary Vikram Misri le Minister Omar Abdullah ten an soi Operation Sindur versus Operation Banyan Marcus Iran wal chuan eng tin tak rampani inkar ngong nei zelang mo Indopui voi thumna hi lo thleng ta se mishing ten kan thak hlel mai pakhat chu kan mishing puite chunga rorel tu ni hi ani ome hei hian nuam sataka khosak du na wanga mani masial na akeng tel le ngala heng te wang hian dictator nun rong pui an lom pa fo reng ani heng tharum manga mi pui obbe ching ho hian an mi puite chu rethei engang ma se an haider lui tat thina an ma ni ro nuam cha le nyang nar theyang berin an kho sathung thin an duam emema a theyanga tam suman khol khom deuh zel Iraq dictator Saddam Hussein Khan dollar billion somli vela khol khoma Libya dictator Muammar Mohammed Abu Minar al-Gaddafi hian dollar billion zanni a khol khoma Egypt president Hosni Mubarak billion somsari Syria dictator anpe chuatak Bashar al-Assad dollar billion khat point pahni Zimbabwe president Robert Mugabe pokha dictator intiloma se ama kha communist Leninist Marxism ni in anram economy asop chefek chungkhan dollar billion som zet alo ni man thawani dictator rawrawa po ram mangai bertura ngai Cuba dictator Fidel Castro khan khati khopa Cuba mi puite anra thei chungkhan dollar million zakwa zet alo khol khoma tuna Russia president Vladimir Putin hian dollar billion zahni zet anei antiani North Korea ramre thei zia kan sia ma se an supreme leader Vanlal ki mai hian dollar billion nga hu zet ro sumane makta mai chu anram mi puite chu re theyang ma se anram tan engma an the chuak phal ngai reng lo nia an lalna atop rualin an ro sum nei te po ari ral deuh ngal zel thung dictatorship kanti mimal thu neina manga ro rel na hi thil thar ani shan lova khovel politics kan thlir kir chuan sang khajaria somsari malam khovel ro rel tu te reng dictator an ni lo vek poin lal an ni deuh vek zo kani an lal rei tol tola an duam tol tola indo na in azui thin indo pui pakhat na le pani na lo chua chan bul ber pokha ro rel tu mimal duam na atanga lo chua kani soita kangin indo na lo chua dan tam zo khi chu chian chuan mimalin thu nei na pumbil tuma an beiwang ani deuh zel abikin civil war anti tual chung indo na hi atam boka hetiang indo na khovel ram sang te hian voi duailo an lo paltlang to china China bok hian an paltlang nun berang indo na wanga mishing thi hnem zual na ho hi wal war kan ti ang ai ma hian tual chung indo na thi an tam da izok bokani tlem han tar lang leila China rama edi jasari somnga panga tanga jasari somrukle pathum khan tang dynasty
an sipai general pakhat lusana chu emperora ain puang thut maya civil war achuang ngala mishing maktadoi somthum le paruk vel an thi ani conquest of Ming dynasty anti sangkha zaruk som paruk atanga sangkha zaruk somruk le panni king lalram le ming lalram in dona khan mishing nuai jani somnga vel chetan thia ane tu zo king dynasty po sangkha zakwa som pani khan China lalram nung berni in alo to vetani Mongol ralian anti mai chu sangkha jani pasari atanga sangkha zali somsari le pani khan alo thleng boka chem le thalmang ngata indona chuan anasa berome Mongolian lal pakhat Genghis Khan chuan khovel pumpui optumin ma ala Asia ram tamzok le Europe khochak lamba ka Middle East ram ala faide uveka aram lak hi square kilometer maktadoi chathum somthum atling hialin an soi khovel leilung za somni pani deu tho au mana aram lak chunga mishing an mu piang chu athat faide uveka mishing nuai zaruk chuang an thiani hei khovel Indopui ma saberani anti hial mai Chinese nuai khate phei chu Mongol sipai kutuara anti ai chu anti in anin tilhum bokani hemi ma hian Timur Kabaya Khan Timurid Empire alodin toa India Central Asia Russia Middle East ateram aron zawa hei indona hi mishing nuai sangni zatin an thi pha bokani World War I anti fo Indopui pakhatna sangkha zakwa som pali atanga som pariat pokha mimal duamna atanga lo chuak bokani German lal kaisara chuan German ram hason mai chu du khoblovin Middle East lam hoya rel kongsial tlang ru mai chu alo du ta hetianga titur chuan British ram op tam tak pal tlang angai Indo appear ruta khata khan German Austria Hungary Turkey Bulgaria tenen antang tlanga Central Powers ti anni lelama British France Belgium Russia America le ramchen khat antang tlang thunga Allied Power anti anni ve thung July ni somni pariat sangkha zakwa som pali a anin do tan chu ni som pakhat November sangkha zakwa som pariata German lam tlomin an lo top le ta he indo den chen hian khovela shipui influenza anti chu aleng zui chiam boka mishing noi zanga zetin an thi puyani Indopui panhi na sangkha zakwa som thum pakwa tanga sangkha zakwa som li le panga po hi mimal duamna wanga lo chuak bokani chutia German ram lo tlom ta chu sipai bel ni Adolf Hitler chuan alo lana fal big maya phubalak atum het khop mai sangkha zakwa som thum le pathuma chuan German thu nei tu aron ni tangeya aru kinral thuam asiam sa usawa sipai alak bel vak vak boka Indo achok chuak le ta German Japan Italy te antang tlanga Axis power ti annia lelama British America France le Russia baka China ram chiangkai Singapore te antang ho ve thunga Allied power ti annilea sangkha zakwa som thum le pakwa September tha in chan chu sangkha zakwa som li le panga September tha German le Japan lam tlomin lo top le ta hemichum hian nuclear bomb ma saber pani chu Japan rama man ania Indopui pani na wang hian sipai le civil mi nuai zariat zet an thia simle pai mungro chia atuana saber chu German Japan le Russia te anni he Indo den chen hian China rama civil war athleng ve ngala Mao Zedong po Paul le chiangkai Singapore te anin khoi nuai zuya mishing nuai zali zet an thilea hei po hi mimalin a mishing pui chunga rorel tu ni adu wang bok ani hetiang hian Indo na alo chuak ta ni khovel chanchin zir tu te chuan mishing ten chanchin kan chui theila ber chu BC sang sari nulam atang chowin ani antia hengkum sang tam tak chung hian mishing te chanchina Indo na hi a betel chhotlat to ani anti adik viawang Indo na lian tham mishing maktadoi chuang thi nangot po khovela hian a thleng jing lutuk to a ashan pa zir thamomin soisen ani to lawani keni Mizoram buai sang kha zakwa somruk paruka tangaria druk mishing sang ni vel thina po kha kan kum kho soi atlinga mishing noi te lan thina American Civil War Russian Revolution Chinese Civil War French Revolution te kha arab thak mani zirbing tu te chuan khovel mishing tluk le ding on ruk vel an thi to a chung zinga tluk le ding on somni te chu
Indo le kai noi wanga thi ni in an ria Indopui pathum na hi chuak ta se mishing tluk le ding on ni vel thi turin an chu tani Indopui pathum na hi chuak le don ta se tia ngai tua po hi anga mom lo hle maya chuak to lo sham se ti chu mi mitin du thu sa mani nge yang le ma se khovel sarkar zong zong te hian indonaral thuam chernan sum tlu le ding on tam tak kan seng chome ka tu ma kan in ring ton to lova thenom ramin ral thuam thar anei chuan chumi do le thei tura aya tha ral thuam ngai tu atul ve zela sangni somni pali somni panga chung hian khovel sarkar tinte ral thuam leina sum belkhom chu dollar trillion ni achuang thilpoi mai pakhat chu nuclear ral thuam han ma chuak kher kher hiani ram re thei ber point nei tumin ma an la sa usong mai leng hala apoi tak zetani Michan khachu dan chuan khovel huap indo na hi alo chuak le ni chuan Christian le Muslim indo nai mo communist le democracy indo nai mo ni tura an nga yani ma se tun lai khovel politics lang sar ta ber chok chu Russia hian NATO ti chiata America malchan tir atum ngara China hian indo pumpel sham shama in lak muk sau sawa America le pel thuai atum ni hian a riata China hian tun hin mona chuan indo pumpel sham alatum ri don ani mai theani masia tulani chuan an sipaira rual tam turu lutuk mai te khi a thlona an chom reng mai khi indo tura an tho chu a hun ala thleng nge mai dona tun din mona chuan an hausak le zual hun khi an langak sham in arinom indo na hi hau tak ma atlom jok tan chiat vekna le ne tu tan po thil lok lem lo takani Indona wang hian ram tam tak khovel map atanga thai bo an nia chuti rualin sarkar thar tam tak apian pha ve bok thin Indona hi chu hau takin sum bungruale mishing nunna a he maya sarkar house ton to tan lo chuan cho chua mai chi po ani lovani tunlaya Indona lar tak pakhat chu Russia dictator Vladimir Putin an Ukraine na sataka anin beizui ta hian yome Putin a hian NATO zom chungchang chuan lama amangna abul ber chu mi mal duam na tho thowani Ukraine lam hirin a in an tangri theizek le ngala atu ve tan po a hlok lo hle mai China po hian one China policy chuan lamin Taiwan le chevel tuipui zong nei tumin ma ala mek thowa heng hi Southeast Asia ram te ba ka America hian ando dal thlata du aya main Indona meipui hi a hloi lowang ti soi thei ani ta chuang lawani hi soita kangin lawin do don ta se tu tenge tang hawang ti hi zeldin thu chuan angai ruat thei ruak tho mai North Korea Iran China le khovela nuclear bomb nei nga ber Russia hi tangrual thei chu anireng maya Muslim ram chen khaten an pui chuan khovela lamtang sarkar somli don an nei theyanga khovela oil nga ber ram an thunun thei don ti na nianga an hlawomin sipai po magdadoi za chu an tling thuai mayang America lama chuan NATO member zong ba ka Australia Canada India New Zealand tenen sarkar za chuang fe chu an tang thei nge yanga Canada le America hian oil an nga supply a turbi ka hian America bok hi an hiang thar le bok America chopo hi be tham fe chu an tling nge yang anram hi an ro puin an house maya an hausak zia shelo tan chuan han chai kol mai chi an ni mi alo sangni somni pali somni panga ram ven himnan an sum da hi dollar trillion kuwa point pakhat atlinga NATO hian dollar trillion za som vel anda boka entirnan sangkha zakwa somni le pakhat December ni saria Japanin America abe atanga akumli aliam chi khan America chuan thlo nanwai thum teng sing sari motor Indona man turchi makta duai li long chi sang sanga atung man mole long pakhat tuk po hau tak te reng nen heng zinga motor makta duai sari teng sing khale sang ni le thlona sing ni vel chu Russia tan puinan an pechua kani sangni somni pali somni panga China defense budget hi dollar trillion thum point pariat vel ania Russia hian trillion khat point panga vel an da thei bok China le Russia le an lam tang te le USA le an lam tang te hi alowin be thut tamai se China le lam tang te chuan Pacific le India tuipui te hi thunun an tum phot dona heng tuipui vela America le lam tang te ram le
clear car te chu lak sak ngei tumin long rual le sipai bubit pui pui aron chu humanga chunglama bomber lian le fighter rual andron virphei hu thut bokanga an lamtang nilo sumdong long reng chu an ka pilri ri mai do nani Philippines le Japan clear car sanga te hian sipai rual tam lutuk te chu kai tumin long zatam takin anin hor khom luianga sipai po an hek hem ngotang America lampoin anram chanturin an long rual ro pui lutuk an ran chua chho sunganga bomber rual lawom pui an ran tle chho mupanga Pacific tuipuya China le lamtang te indo long le sumdong long ve ton sup mai chu chutpil vek tumin anin beina nasaber tur chu Pacific tuipuya bok hian ani don ani Indopui masa angin teng le lai pui te hi an mang na sa to lo mai thei John le Michelle chapui puyan nga to emema heng hi an leklam na sa mai don ani nuclear ral thuam nei ram an nia a chan chejok chuan an hran mai dona tuemo ber in nuclear bomb an man zeu chuan an ringhal popanga thakhat chung lekin khovel hi chiemo chelo emo indo ato vek mai theani nuclear bomb hi khovela sing khan le sanga vel om to in an ria akol nem berte chu Russia le America bokhi an ni heng bom te hi an hlawom awangin sipairal thuam da ana narana po an da ngai lova rampil ril le biru berbera an thuk ru thina ni America hi an le hnuai thuk taka an da ka chu an du huna achung chin kot khirkhiap tang nen a hon thei chau chu ain hong hukanga an ran kap chuak fur mai do na ni Russia ram Siberia tangte chuan rocket lian pui an lo thlok chuak zuranga USA nuclear bomb thuruk na New Mexico thaler le Nevada thalera area 51 an ti te chu an ron pan ding ngat mai do na China la chuan gobi thalera tangin an ICBM hlawom tak chu an ron thlo chuatir puat bukanga heng zong hi America van sanga tanga en thlatupol ho mun pui Florida tang chuan an lo hu ve kar mai do na Washington ko pui America president ne na an report ngal watang America president chuan thupek man mo lutuk minute nga chunga ken ko ngal tur a pe chuak ve ngalang chu vele America rocket le jet fighter rual te chuan Atlantic tuipui le Alaska chungzona melma bom lo thlok te chu lambun turin an thlok chuak ngal sunganga an nuclear bomb pai rocket lian ho po Russia le China ram hun poimo te phindar turin an phit chuak ve ngal zoianga Pacific le Atlantic tuipui hnuaya nuclear tui hnuai long te chuan an missile hlawm bermai an pai te chu an ron van vor chho ngal zoianga Russia le China ram sipai mun pui le an nuclear ral thuam da na nia an hriat te chu an vapan ding ve char mai dona heng lo dang tur hian Russia le China Air Force te po an buai phili ngotang France le British la chuan an bom hlawm ber chu Russia long chol mun poimo Vladivostok le Siberia rema an ral thuam thuruk na bom dar turin an lo tho chuatir zuenga chuan lam sang wangin khovel khopui lian zong po hi anin bom dar sakton vek don ani thakhat chung lekin nuclear bom zong an mang man vekang khovel mishing tam jok chu kan thinghal puk mai don ani chung bom puakin asia mei khu le wai but khu te chu van sang fit sing ruk le sanga asanga ain vor chawanga ni khi thlatam tak a hlia thim tlat don ani chuan khowot rap thlak lutuk nuclear thlasik puyan ti chu aron thlen ti ranga chu khowot lutuk chu tuman kan tur chuak theilo hialang anua chung wai but khu le mei khu dum te chu ru angin anron sur le sunganga chu radioactive anti tur hlawm ber ani dona thlasik khowot rap thlak lutuk mai chu lo tur chuak thei te reng po nila chung tur hlawm lutuk awang chuan mishing ladamom chun zong point kan thi pha le vek tho dona kan chen na khovel hi nungcha te chen na tlak lo planet thir rop mai alo ni dona ni